Cookie Student Organization ke so Churachandpur District in tuni March ni som le kwa kumsang ni som ni laguk sunung dak thumin ke so Churachandpur Administrative Office tui banga General Assembly 2026 anayu to kisai mipi thei dingin taglang u hi Khwai hona minlal gangte President ke so Churachandpur in March ni som le thum le March ni som le li kumsang ni som ni laguk sungin ke so Churachandpur in Anwaya Block Gat le Unit Khat to be a harbinger of change in societal development chi tu pezangin ke so Churachandpur General Assembly 2026 nei noma Khwai hona siam sin na vai gam sung thu telin gamle nam vai to kesaya panlak dingdan gen khom na neaw ma hi chia waya khan to na vai to kesain phai gamle tanggam nak taka ki khai ma ma hi dan genin siam sin na vai to kesaya National Education Policy NEP 2020 noya naw pang school kailo omlo ding hoi taka en kaya panlang na pai pi ding a hi chia gamsunga khan to na vai to kesaya wanjat kining ching om the na dia panlak da thupuk na la ka hi dung zuya panlang na pai pia omta a hi dan gen hi India Prime Minister in kumsang ni somlagat comment India gamsung khochia electric mewak tungswak ta a hi dan puang male khopia pan gamlalo da kalni lel a tung thei namun sangai kot subdivision sunga khwasagi el khaw kwal sai somji gamphazol selsi haupizang ti kanan le s gelbunga electric mewak le mobile network tunglawin ni tengpoimo wanjat leng omlo a hi chia hei to kisai ke so Churachandpur ngai khok mama he manin hei khwatia akisai pi thunei tu tin akin thei lama electric mewak le mobile network tung saka khosung khan to na dia ni tengpoimo wanjat tom ko iding in ngat na bol hi General Assembly nei hun sungin ke so Churachandpur siam sin na le khotang khan to na dia again khom teu tak swale lo ching thei na dia mi pi le government lamin leng nung thwa pa ki thwa pi na hoi tak pe ding in ngat na bol hi Assembly thuk zowa hi panla tha ding National Education Policy 2020 noya chapang school kailo ipilo hoi ta vet thu ma school hoi ta kai then liu ngai to ding hin aban le development infrastructure na ding dola lo ho hi ha ta boi pi igam mi pi igam le nam mi pin apha chum pi diu deisa na resolution na ki line che dung zui na ki thai pi panta na hi aban le iche khaw ko le ria hin kho ki sama ma khat choi hi le kho sagi to bang hi electric thun lo na na line mobile network zong thung lo iche hi India Prime Minister in 2018 kuma India kho zau si electric ki thung tai electrified hi tai ati nunga hi che tauna ko na just 2 hours drive muna hitobang basic infrastructure nai lo hi kho ki salein hi che hi akisai pi authority ho department hon agang thei pena alhun cha divin jong tepna lengi ana ki nei na hi hi che ke so assembly sunga hin ke so education lang hian lang society thu hian lang aban le development thua panla di dan tam ta ki sei khom ho hi alo hin theina dinga mi pi in jong support a bolova government department hon jong support a bol chi divin jong tepna ka hin nei vin hi